Članovi gradskog odbora Udruženja Kraljevina Srbija posetili su danas u Jačujku porodicu Bukara. Oni su novac prikupljen na humanitarnom rock koncertu održanom u sredu u klubu Pasaž u Kraljevu lično uručili 21-godišnjem Branku Bukari. Branko boluje od tumora limfnih žlezda i za njegovo lečenje u Rusiji potrebno je mnogo novca. Porodici Bukara, koja ima samo jednog zaposlenog člana, u ovom trenutku svaka pomoć mnogo znači, a pomažu im, kako ističu, i rođaci, prijatelji i komšije. Branko je danas uručeno nešto više od 100.000 dinara, a dobio je i majicu i bedž Udruženja Kraljevina Srbija. Danas smo došli da Branku pre svega poželimo srećan put, a nakon toga i brz oporavak i naravno iskoristimo priliku svim tim ljudima dobre volje koji su svojim angažovanjem dali doprinos da ova naša akcija uspe. U prikupljanju novca za Branka učestvovao je i klub američkog fudbala Royal Crowns Kraljevo, koji namerava da prvu utakmicu ove sezone odigra za Branka i da sav novac od prodatih ulaznica nameni za njegovo dalje lečenje. Utakmicu će igrati u Kraljevu 12. aprila protiv ekipe čačanskih ratnika. Porodica Bukara, mogu da kažem da je i član našeg kluba, Milan je niz godina trenirao kod nas i bio sportista i Branko je posećivao treninge i sa porodicom i u kontaktu smo i eto sad smo objedinili tu saradnju sa Udruženjem Kraljevina Srbija, uključili smo se u njihovu akciju, naši igrači su pomogli u distribuciji i prodaji karata što u samom gradu, što u srednjim školama, pošto imamo dosta srednjoškolaca. Branka su lekari u Beogradu, prema rečima njegovih roditelja 18. maja prošle godine, uputili na palijativnu negu uz reči da više ništa ne može da se uradi. Roditelji, međutim, su nastavili borbu za njegov život i Branku je sada, nakon terapije koju prima na klinici Borisov u Moskvi, sve bolje i bolje. Oni su na toj klinici izolovali hlorofil iz neke alge. Kako i šta ne znam, znači lek je patentiran, doktor Borisov daje, on se daje u obliku injekcija, šprica se, znači mesto u blizini tumora gde se on nalazi. Eto, u Brankovom slučaju to je delotvorno, njegova magnetna je sad potpuno čista. Nema ni recidiva, nema ničega, znači mišljenje neurohirurga koji su pogledali taj snimak, bilo je bukvalno, ali ovo je neverovatno, ovo je nemoguće. Branko je već 5 puta išao u Rusiju. Svaki odlazak na terapiju u početku ga je koštao oko 1.000 evra, a sada mu je potrebno 3.000 evra bez putnih troškova. Porodica ističe da će Branko morati još neko vreme da prima terapiju. U ovom trenutku lekari ne znaju tačno još koliko dugo, ali svi veruju u njegovo potpuno izlečenje. Inače, ruska terapija se po ugledu na drevnu istočnjačku medicinu bazira na jačanju imuniteta organizma kako bi se podigla njegova prirodna sposobnost da se bori protiv štetnih uticaja iz okruženja i svih promjena u telu koje pod dejstvom tih uticaja nastaju. Porodica Bukara zahvaljuje se svim ljudima koji su do sada na bilo koji način Branku pomagali.